say yamo akwa baby Adom TV Badwam dwumadi no so health tips na yede akowie na wotwe mu nyina wa wo kan ye hono de no ne nkomo na ye di ntimi ye sure say by this time when the dog do what edi enkomo de do so no Grace Herbal Hospital and so aba ye ne ofa bia ramatu eba bedi enkomo na said the adanse ni e flow hono nso watie bi na fe se wo hu ba bi dodo a e ho de hospital no wakoho na doctor phone nim de fo wo ho no won ma sho ba pa no peye mo ache aho fe no misiesie aho fe no mo Gracegift Herbal and laboratory service yes obi aho ye de nyame adom de nyame ase papa podaroma ene en hwede yo ene nka na ye hwese kan betime yi adanse bi ankrofo di ye so mo ba ho ene de ekoso ma brabom because so that we kasa obi person hu se wakasa dan ye ekoso then obi aba ne ho ato na wo di a kire o man Ghana ye hu enti no ye do bibia se hospital ne clinics bebrebu enso mo de o mo ho dan Gracegift if you say o mo wo gidie e wo Gracegift mo na Gracegift de oba ye no uti nchia ye se wo de bra ye are a wo de echi bebia wonya no edrum Brabeso Gracegift obi on any kasa also ram say na mechi na metu kwan na me hu doctor kukudam o de bra Gracegift enye kasa bebre sa wo so wo de o yedo yare echi na wadru last point na only hope bra Gracegift nyakopon e de na dom na o de adom ye no e be sa wo yare enti Gracegift de ye say yare bebre e bia na mentima mbo yare so ne ma mbo yare so na no nkyere say sa yare ye nsa wo Gracegift nyame adaroma Adom de Adom etimi sa stroke yare yesi nyame na chawo nyame na cheba enso wo de fa nipa so esan se o de amama doctors for nim dia o makọ ho school no wo na obi frɛ oboni emo obi nidi watem emo obi frɛ oboni o ba Gracegift a yankopɔ be fa yeso achewawo ama wawo afa wo ba sa wo yo ba so na sa wanya candidate se frɛ na o de po a white so a o ba Gracegift a yankopɔ be fa yeso anas ebia ho bi dodo hypertension blood pressure bibi chese yare bia wenye bia o de bra Gracegift na ba be so yewe Gracegift nso aya most of time be say me kasa fa mba say me your ba nti oba bia wa infection say wo de mpie ya na chese bi ni ohun then oba bia wo ye bra a say bi bu nsan o infection because moja moja fia apie efi your body aya di nso so bebre ene breye enso ba Gracegift ya wa ya ye be wo ho a ye be no am watena so ene de obenum na efi bi ewo mu bia no apie after your menses so obetimi mpo na tanya Gracegift a ko ba bia ye brewe pack for vitamins ene ma so se obepi obekọ washroom abonten public washroom enoma bebre ena ekoyemu a ma yare different enso ba Gracegift anyakopon adaroma obefa ye so ni Adom de Adom ye doctors na ya sawo yare Gracegift mesi sa wo ye bema minua ba na sa wo bema sabi enye adwuma na sa wo de pem 1 minute na aba for we nature Gracegift wo bema yo nim no e be si wo dadem what I say wo ye bema nso na sa wo hwe no so wo say awo ye friend awo untimi nwa for we nature Gracegift and most of times ko for be before say oba pe na enwo oba Gracegift a ye ma hu nkyerɛkyerɛ ehun say e bia na berima no na enwo e bia na hu so so a ebi so na agene na intimi mfu oba no nko ba bia e was Gracegift so ba yare no ye mpepeni ye share the cause of the sickness na you to yare na se it is so the yare bia wakọ clinic kese na sa wo fa orthodox medicine kra wo de bra ye ma wunjai ye be short time intervals how betimi dia fa wo bia wa fa herbal no na nyankopon afa ye so asa wo yare okay Gracegift Herbal and laboratory service na ye de won mo edi nkomo a okay kan near ma hodo so director audio na video your video near WhatsApp messages and for sending me I ready and wadaroma wa me yatumi ahwe bi ne enti adanse no na no air condition ben ya ne adanse e bi di awo baaye wasi onye bra be ya afi mu nyina ne moja embaye but oba Gracegift e di ha hydronic canon nyame Adom wa ye bro ni kun hia ye no nyame afa ye so Adom no akwala fefefe obi susu oba ye no na a kidney problem ne hunam nyina adodo no ontimi sorry chese oba no te wheelchair mu ena nyame Adom oba Gracegift ye di eduro canon no wenya ahwode no onu ankasa pese ye de camera to no so no di adan church amansan say Gracegift no se na ne ho aye na edi wheelchair fa no okọ no
onante koye e no mo play na ye try video say ene ye ba ye de beto ama amanfo hu say Nyankopɔn e fa Gracegift so ama doma chede ode adom ye no ye de ye adwuma manga de yenko hwesa dance no emra Solo yo nko wede oda kunko nyine madam wa no ka prove oda kuma chunsa echi mo ba fi adamata police adamata chonye ji kata bakola fogomo kama ba fi acha o mopo odo ifi amopo langusa bonso kama gboro no bi no yo kala ko makata bo no wo che wo la ko mo ye dolo fudanu majiba no va fia no akpo odo ndo sia da yi no kama ta no ba mo mo la fo no aba afia dia ma me ne pa chire nyina ne se na wa honhom na furo ni ti ne nase nyina honhom e na ode ba Gracegift Herbal clinic ode ba ha se no so enche bia e na ze se ne ho ato no nti omo wo fie nyina no obia fa ne yare bia obia yare bia on fa mra Gracegift Herbal clinic e be hwa na ma ne ho ato no nti emesa dance no ba ko eno no oba enta ne pressure so was show nti oba na ni so hwichem no say nyame afa mo so asam yare dia mo ankasa mo ame na me boderu enhia ma na obi bi owo ne yare ni bi no embra Gracegift unse no ka say wa hohoro ntimi 99 she was very weak ontimi nye bibia nti na read wo kan dance no na ye de to so no mo hu text message so me dey my producer say make say wo kan wo ba no mo dey ato ho okay inti me share no wo me phone so sisi anayin stroke fo bi ne yes me dey kan pe wada wo ma ye de beto ho okay inti me patcho say the umbet me stroke dey no ne nyin say dey na mamia anka meda o ma say stroke dey na ye dey kan am say no na gu ho no yes WhatsApp dey because you ntimi read wa ha wo read wa ba dey na e patch hope you're good dog no say brofo no o summarize no my you okay me go you must say I have person I say my refer nipa mienu omo stroke aba mo ho afiwe mu na me wo fa bia na ontimi nye hye no nyame adom oba Gracegift no mo dia hahan kan no wetimi afa no ho asore e na osan ba bi no ye doctor ba ko oye kukuda mo nkan fa no Dr. Prince Orlando no say good morning Dr. Orlando me wa dance die me ba be hu Monday na ma clear me balance na me no ka say Gracegift dey no tun je to the only skakra na oba ye dey drone kan na ho towa oba be ti nti say oba be clear me balance no na I bled very heavy last month say chini ye de ho moja 2 no na okohu ni gynae no o mani twa scan na gynae na ye shocked na gynae ni hu say fibroid na ewo ni mu no e reduce completely it will be saying say a den treatment na oye but one can't treat doctor no na doctor so ka say ye nyame ase say oji ye di wo Gracegift na ye di hahan ne kan no na ma fibroid ni nyina a shrink enti no na ye we no na me the numbers so beto yes ye wo 0543 320 030 0543 320 030 and 0246 518 003 0246 518 003 na mpacho Gracegift no ye we no aya na ayemienu ye wo Kumase no ye wo Him School Junction off Barikasi Road. But we said die fe Bekasi Hotel. What dey say we nin kan wo fie. No be torment wo fie kra by better Gracegift. O be ma free massage. Na be jojo ho na kofie. Your sanity quite very important. Mental health is really important. And as our background so ye wo new Achimota Petroleum opposite Family Life School. And also there no fitter fe. Also be o ho oh yeah, you cannot so call who environment and who to meet on. Yes. How our nurses be receive you, how doctors no be kasakra no Gracegift. You were proper trained counselors. Or more. You be o hani counsel your day. You know kasa we talk you into the area no. You hu ni kofa by no ma hu here and son and Gracegift. You dey draw account. Your nurses ni bo ade. You home service so. Say say be wa kwentu o ma maybe papa bi yare. Hu how abehwe na. O dey friend Gracegift. Ye audio and I text your message. Doctor for the nurses ne bekasa. Ya no be your plan how
ye ba be show awofo wo fie ana opani bi ase bi wenya stroke waka akonyem ne sisi dodo no ne kotodwe ne honam nyina ye ne ya Gracegift there ye say ye ba say ye ba be sa ayarefo nya yare e wo Ghana. Yeah, that's say Papa Panty Gracegift Herbal and laboratory service na yete one more and canon ti omo ye labs ahodo no nyina bi na on numbers na wo screen no asia me da fofre won bibi kire wadwen a omo aye krado the year no say come to see numbers be man come down so be on one say okay it's your numbers no 0246 518 003 0246 518 003 and I say 0244 126 123 0244 126 123 0543 320 030 0543 320 030 untimi friend kan oya so na say oye audio and my WhatsApp messages e be kan ya fro na ye ni wedi nkomo Papa Kofa bia Ramatu na wotene kano na admission course se ya make say was St Andrew Senior High School about time mo e Mr. Ofa Abanoko Hoate na wonu hu da se wodo ba call St Andrew Senior High School 2024-2025 academic year no admission course Senior High School 1 to 3 and I one more age e mane e mo hu ba bia wote wani gi school no ho e mane mo hu ye wo board no ho ne wo hostel so facility wo ho nti baby awo bia utime call St Andrew Senior High School ho na hu se wo ba ni wie school a ne wasi result no wa wo be hu difference no clear wo mu twa ne ye pa asemfo su one more wo Rich FM edan mu a Rich FM dan mu ho na St Andrew Senior High School one more wo Mankasim ni wadu bia se shama dunkwa wono fen se hwi asanye so ene enkran ho nyinaa St Andrew Senior High School waha 0244 696911 0244 696911 and 020 789 1004 020 789 1004 mayen komra yo foforo ho ye beto so